tako ljepota djevojka sjeni Abed kreni put svoga spasa. Tamna noć bez zvijezda, crnja od ma kako crnog, otežavala joj je put kad li spaziće ljade začudno kako čase provodi silazeći s planine. Kako li je ta osoba prilazila, tako preljepoj sjeni postade vidljivim da je to neki starac koji je likom bio nalik na miješanu poduprtu pilećim kostima koju je na okupu držala tek volja za životom. Tu ga djeva nagovori. Kuda ideš, starče, u pozan taj čas? Žiče, zar ti se ne mili? Gledla si sinji u bespuću, česti su nadasve, a u tebi nit mišića, nit svjetla oružja. A namjernik, prenuši se iz razmišljanja, cipljivo je nagovori. O djevo zagonetna što prenume iz razmišljanja, tko li si? Ja redovnik sam skroman, te lebdim za sitan novac, putnike, za namjernike, za smotku ili gutljaj vina. Siromašnim bivam, nevoljnim, molitve mrmljam povazdan. Evo, om, i gorštak kršan sam ja, zarah moje dom, a po uvjerenju ja Bog sam i ćelav. Drophila si je sve nešto govorila i razmišljala što će s tim neuglednikom pače. Svet je čovjek, adept biva, od svijeta što slatke putenosti ne ište, usukan poput dična posturaha, a od drevnosti i minula vijeka škripi. Morebit strvina oronula, lomnog mi tijela iskat neće. Razmišljajući tako i mjereć drhtav mu lik, reče mladica. O silni, o duhovniče, stope tvoje medno kroče po kamenjaru negostoljubivom, te tvoja krijepost sve pršti na sve strane, poput rajskih vodopada. Želiš li, o prefini, užiti strasno tijela lomna mi i putena? Drophila se pritom mazno dodirivala po zanosnim oblinama, a skromna joj opravica kao čarolijom skliznu s istoga. Ne potraja dugo, a krasota njezina bljesnu ko bezbroj svitaca. Starac svetom otreći i pritom sopčući prozbori. Tolike krasote ne vidjeh cijelog svog žića, jer lebdje huludo jadan. A sad eto, mila mi trena, u beskrajno nemuštoj pozi košem, sve mljackajuće, bespredmetnim mi očima da s mlijekom majčinim ne usisah plaho djetinje. I sinje kamenja par vijek na svijetu tom, drugačiji bio bi meni. Pećini ja se rodih, te konejak stvor, sige i ledenice sisah. Na te vlastite riječi adept se trgnu, zatetura par koraka, izgubi ravnotežu i pade diljem ambisa strahotnuka. Tek kad li uminu grohot bovni kostiju lomnih mu, začu se zvuk s nebesa. Djevo ti zlosretna, zavoditi adepta hora nije. Zar jasno ne razabireš da uzrokom kraja mu nevoljna ti si? K Zarahu idi sreću išćuć, jer zacijelo potrebito je i gore kušnje kusat no preživača il sura adepta. A Drophila će na to sve palić okom ka nebesima. Počujte me, bozi, zar usud je strašan, tako mene sklon, da sve pulzav svat na me namjerice znade. Adept strasnik, bezub što sige i ledenice povazdan hasno sisoje, a nejak kao stvor u je usisao majčino kamenje. Tako kaza Drophila i tako nekako i bi, no muk joj ostaje jedinim odgovorom. Postajala je neko vrijeme, a potom okrenuš se krene ka Zarahu, pjevajući pjesmu koja je veličala veličanstven nos premiloga Gronosa, što nadaleko se slavi u krajevima hmirijskim, zaraškim i sebraškim. Nos dobrim biva, zanosnim čak možda, o Gvronose. Prstima po njem radoznalo prebirat, užitak biva tek s nebesima mjerljiv, jer riječ zanos u sebi nos sadrži. I u srebrn cilik zaputi se nanovo u noćnu tminu. Tako je ona neko vrijeme čilo kročila gudurama, kad joj se učini da preda njom nalazi se biće neko. U nedoumici stane ona i u oprezu. Tko bi to mogao biti? Razbojnik kakav? Tetreb? Gledlak hmirijski?
Smogavši hrabrost, Drophila krene dalje i ugleda spodobu posve čudnovatu. Odmah se vidi da iz toga kraja nije, jer čase svoje u ogledavanju trati, očigledno u gudarama sinjim zabasavši. Bio je on odjeven otmjeno, te se držao ponosno kao da se stvorio od lijeva Jožijeva stopala. Toke na grudima ne siješe mu, jer bio je mrak, ali sjajnije sa sigurnošću pretpostavljala da po danu i jarkome suncu siju kao 1000 gorskih očiju. Brci su mu bili takvi da ih je za pojas zadjenuti mogao. Rani analitičari primijetili su da su dvojica putnika namjernika završili tako da su izgubili ravnotežu i pali u ambis. Golbergovski je zaključio da je to ili zato što je cijeli taj masiv izuzetno pogibeljne prirode, ili se radilo o nekoj ranoj fobiji od visine kod tvoraca sebraških spisa. Fenomen čestog spominjanja pojave 4 tetriba u starohmirijskom epu o Hangrapu i Drophili teško je objašnjiv znanstvenicima sklonim čak i najsmjelijim spekulacijama. Time se naravno pozabavio Zagloba koji je poznat po otvorenosti duha i nadasve živoj imaginaciji, kao i od kolega često osuđivanom nedostatku znanstvene skepse, fenomena koji je, kako Zagloba tvrdi, donio toliko zla u prošlosti episteme. Zaglobina morfološka analiza dovela je do toga da su semantičke sastavnice riječi tetreb značenski vezane uz broj 4 i kopulaciju u morfemu jeb, a reduplikacija broja 4 bi mogla po starom indoevropskom ključu govoriti o prošlom vremenu. Tako je zaključio da se tu zapravo radilo o 4-članim orgijama daleko u prošlosti, na što su Galickaja i Lippmann rekli da je to nadahnuto razmišljanje na samoj granici genijalnog i posve netočno. Ne potreja dugo, a Gizdavac je nagovori. O, čili ženski stvore prelijepi, što li radiš, te kud bludiš u ran ili kasan taj čas? Kazuj slobodno, jer častan sam ja i ponosan posebice, te tajnu svaku u duši mi mekoj ko u trezoru čuvam. Na te riječi ponosite Drophila razmišljat stade. Tko li ti su kravidi? Jal himere ili čeljad pa? Kakav junak biti može što krave sve svetima gleda, a kamoli loj što još te u preveliku slast pije? Kravidi ja sam dični iz dalekih brda hićem, krave ljubic nade mi svirale činito drveta mangovoga. Počuj pjesmu o predivna, eonima staru od naroda moga. Mango drvo dobro biva, svirale se od njeg prave, u loju mi duša pliva, kravidi sve čim se bave. Loj il nektar sve jedno je, slasno ispit ja ga znadem, nek umine eto sve samo loja da imadem. Šleman narod Kravida smješta u područje zaleđa Sebraškog masiva, negdje u jugozapadnom predjelu. Taj narod nije bio ni po čemu osobit, osim po ljubavi prema kravama, što nalazimo i u drugim kulturama. Otud im i ime, koji je dubinskom analizom već na prvi pogled zviranskog porijekla i njegov izvorni oblik hrabh-id u generičkom prijevodu znači onaj kojem je brada masna. To ime nastalo je tako što su zviranci posve neotesano i nekorektno ismijavali veliku ljubav toga naroda prema ispijanju rastopljenog ovčjeg loja, posebice natašte. Kako im je loj tijekom civilizacije iznimno promijenio metabolizam, došlo je do tragičnih događaja koji su utjecali na kasniju propast kravitske civilizacije. Naime, promjenom metabolizma uvjetovanom ispijanjem loja, kravidi su počeli na poseban način užeglo vonjati, a taj vonj nije odbio samo ljude, već i krave, koji su njima predstavljale osnovni predmet obožavanja. Religiozni fanatici zaključili su da su ih zbog nemorala napustili bogovi i počinili su masovni pokolj među nevinim pukom, u jednom tjednu pobivši većinu malobrojnog kravitskog naroda. U trenutku osvještenja izvršili su ritualno samoubojstvo, skočivši sa brda Zarh u istoimeno jezero. U sebraškim spisima zapisana je dosta konfuzna legenda koju možemo povezati s opisanim događajem. Dio legende izgleda ovako. Kad sa Zarh brda skočiše u konac svoj, još dugo tad valiči raznasah u loju. Nezgrapnost i stilska nedotjeranost ovih stihova
nam govori da sebraške spise nisu pisali samo svećenici, što je kao navod posve apokrifno, već kako tvrdi Zagloba i njihovi posve nedaroviti rođaci koje su zaposlili. Zaglobine nadahnute intuicija i Šleman nikada nije stavljao u pitanje. Odmjeri Drophill gizdavca očima sjajnim poput dragulja, pa ga glasom što kao jara paklena žeže nagovori. Momče, osilni, sreću išteš, kako kaza lik moj neznatni, žiče ti činit takovim mogao bi. Što misliš? Umjesto odgovora junak gromkim glasom zapjeva. Drophilo, o crna sjeni, što božanske trpiš čini, podaj ti se divna meni, goroskoj ovdje na ledin. Zanosna ti, o aveti, radosno sad eto kličem, podaj mi se uvrleti svim sve tijelom, cijelim bićem. Prestade pjesma, a junak glasom prepunim nade nastavi. Sinomlja sepet mi izrodi, iz utrobe svoja rod moj oslobodi. Zaštitnik sam duše tvoje. A bilo tko, takne li te, kukava li majka njem, prinim li ga gotov je, jer dren suhi sad ja žmem. Tu on upre drenovinu i zažimati, zazivljući ime svete krave. Kako li je to stao činiti, tako iz tog drveta suha bujica gorska prokulja, a on lojemo predmećen plutati stade i otplavljen istom u anbisu silnom nesta, baš kao i njegov prethodnik dva. Tek krih zamjerući označavao je konac junaka. Mladica slegnu ramenima i zaputi se prema jezeru. Činjenica da su trojica namjernika završila u gorskim ponorima ukazuje na specifičnost mentaliteta sebraških autora. Poznata je ona uzrečica: ako si ti Čekić, cijeli tvoj svijet je čavao. U skladu s tim, sebrašani kao gorštaci, radi stanovite kognitivne disonance, nisu bili sposobni dokučiti neku nasilnu smrt s pozicije udoline ili ravnice, do te mjere da je smrt nastala bujicom nastalom i zažimanjem suhe drenovine, tek epska hiperbola koja govori o pogibeljnosti posnog gorštačkog života. Tako je Goldbergovski kasnije tvrdio da su spomenutog bogatog momka zapravo ubili drumski razbojnici, koji su također čest element gorštačkih društava. Zagloba i Galickaja se nisu s njim složili, nazivajući ga u kritičkim dijelima neznalicom i znanstvenom vucibatinom, koji svoje stavove temelji na vlastitim nedokazivim izmišljotinama i nije baš najoštriji nož u ladici. No kako je išlo dalje? Bludi Drophilla, ljepota djevojka. Usud je goni sve u nove susrete i čudesne pustolovine. Narav je takva da se nitko još nije cilja svoga osladio, a da ga pritom nije sudba barem 3-4 puta nakaznom svojom ličnošću sputavala i bacala mu klipiće pod nomekih nogu. Tako je to bilo i s lomnom Drophillom, koja jest bila krhka poput laneta, no ujedno i snažna kao hmirijski gledlah, nevina kao malo bistre masti na 100 božanskih dlanova, a čulna poput 100 haremskih razvratnica, podložna putenim strastima. Mrak je bio posebice gust u hmirijskim brdima, a noć se odužila preko svake pristojne mjere. Mladica je stala kročiti proklinjući sudbu i razmišljajući o daljnjem svojem putu. Sjeti se tu ona prebivališta mudraca u podnožjima hmirijskih brda, zaključivši da bi jamačno oni mogli riješiti barem dio njezinih dvojbi. To sve misleći, zapjeva ona dobro nam znane stihe. U mudraca umovi i čela, znojan li je njihov sjaj. Pripas njima jaču cijela, da nam živi raj. I vikaču hej haj hoj, srknete samog izvora, velik premda vas je broj, žrtvovat se sad je hora. Te umor vas kada svlada i sanak blag tiho nosi, kruti sve se tijelo klada, sjen počujte što vas prosi. Kraj druge epizode.
Starac Dražen Ćosić, Drophila Nevena Trgovčić, Kravid Ozren Kanceljak. Čujemo se za tjedan dana.